savye mugende kuraba ndimbi renze sana ubona ko n'aba étranger bariko barandika mu commentaire ndabibasavye muje kwiraba n'ama feedback ni meza ko ari kuri list ibihangange ego RFI umve na Wizkid bari kumwe gutya umve bararabana ubasike barabanira amasitati c'est ça umve abwire byo mugiye iki video yuba kandi bro turakubaha cyane mbwa ndagusavye nusosyo kwambara agapira ka jaune ndani ni costume ya rouge voilà nuzosubira iryo kosa wewe kumubwira umuntu turakubaha turakunda cyane urabitswe twubaha cyane amde costume nayo twayiravye inshuro nyinshi twayibonye vraiment inshuro nyinshi ivyo nagira ndabishire ku ruhande ntucibivuga ubwo mumenga use invitation by the way biraki yego none nibisanzwe none Bantu Boy iri hariya uyandike Bantu Boy ndashaka invitation ndoze muri concert yanyu point saba bivugira twawusigaye wandike hariya amatike ndibaza murayagura online hama ikindi naco Big Fizzo arase n'iyindi concert Kigali mu malo 17 hadashase azohaturira murabizi abanyagitega abanyagitega bakunzi ba Magic TV mumeze gute muraho murakomeye murabazi neza Heyo nandi ndabakumbuye entreta muri iki kiganiro plus abakunzi b'iki kiganiro nandi ndabakumbuye namaze iminsi nazi ivyo ndimwo bero rameze neza David murameze neza muri Magic iyo kwa menshi bakunze Magic ndaranyiga gutya niko banyika niko turabimenyereye sinanyi niki kiganiro cyonyine n'ibindi niho narindi nundi iki ni iminusha ntiyarabye twaje mugani bonje muganda ndabizaniye nk'ivyo bikuru bingana gute yego mwicare gusa mutekane sasa Davina namakuru meze neza ko ari badovye muri Magic meze bien makuru yo muri Magic none Davina nozi ko nyika ni 10 minutes ni mayimuna araza bakunzi ba Magic TV ndabaramukiye ndabakumbuye gose la papa sinarafashe ndagira ndaraba ya madebata dukora kera sinukwi ndabakumbuye nukuri ko Imana yigeze kubiba kuri statut ya urasarisha yagaruce cyo no kuza kuturamutsa yagaruce ni bon nana turamutse basi reka rero dutangura no sidufite ndirimba nk'ibihumbi gusa online amahiti gusa ayego gusa nibibazo gusa ikintu ca mbere bintu birakomeye reka mbere duhere ku yambere duhere kuri Berry Music amako badafite iPhone turashaka kuba tukubakura mu Kigali abadafite iPhone dusibi ni Davina bivuze Andreda mutubabarire bivuze erega kubera iyo migambi birashabangamira cyo tumoye kumijaho kandi rite charge David oya ni rite charge raka ifite tutatu mugani lazima ni sawa reka turakwimara oya shasi gatoroshe ngo yafite datu igeze kuri abantu banje muravyumva murumva amagogwa ngo sa Davina uri hari abandi sawa encore basha muranye biratangura indirimbo ya mbere twatango Berry Music ma African ma beautiful ma we know ma baby give me that thing we know ma baby give me that oh give me that thing ma Africa ma yakorewe one way oya trick on the beat kweko ucinda gose ngo man one way one way je nama numva indirimbo zose ni one way harigiye nitaho kubyumviza bavuga one way oya one way ni one way element ntaho bahuye na one way I mean mugwaho twumvise hit song twa twiteze haminose one way ni one way ngahinduye kubera iki none ni one way onye muri nawe kurumwa mutumira ariko arakurenganya vre batika nabonye afise studio itovye nzoza ndavugira kugira ibiganiro canke ikiganiro cyane wenza tugira ndababwira ko nza Magic TV ndayimo gusa bari ndirimbo ivyo ndababwiye ko ariko mabuza karacabikora ndabamenyesha ko hari n'indi ndirimbo igira irikira kogwa ya ntuzenya ya mbeta gute ya gasore nyene ngira ni yatashira amatwi gasore nzabibaye ya gatatu bashe ndabasavye tugwire ku indirimbo ya Berry Music tuyage ku indirimbo icambere Berry vraiment indirimbo iri top sana irarenze ni indirimbo ya mbere Berry Music ashize ngo effort muri je naye mubwiye effort mu bintu byose clip ingene isa Berry ingene
yaktinga hari man ingoma mani z'igihugu Eh. n'indirimbo I was irimwo like, effort it is nyinshi top, vraiment top, Berenze. top, top, top. ndabasavye mugende Berenze kuraba sana. indirimbo renze sana ubona ko n'aba étranger bariko barandika mu commentaire ndabibasavye muje kuyiraba n'ama feedback ni meza ko ari kuri list ibihangange ego RFI umve na Vraiment. Wizkid bari kumwe gutya Aba. umve bararabana ubasigaye barabanira amasitati c'est ça aya n'amakuru dukura source ni one way family nibisara abakomedi bacu nabo rero dufate bose bisanze ariko mwibagiye muri ndimbo ya Beri Mukobwa. kiraryoshe indirimbo iraryoshe beat iki ni iki mixage ni iki Clip. na Beri yaktinze bien ariko Umuko. la meuf vraiment elle était naturelle ni bon reaching chambere na cyanjoheye ata ibintu zi make up ni myiza mugabo yaturaba ngo il faut la prochaine yagira fois gute ni yaturaba ikosore gute yaturaba ni gute intare batinya namubwiye Beri ati la meuf kweri ngene yaturaba yatinze bien Biri hari rero cameraman nibazi ko ari mu manke gira ikara man que afise regard nyene yoroshe mugabo yari kuntu cameraman yagera muzomenga mu jisho ameze ngo Ameze gute? inka yica mugabo ni umukobwa mwiza Nyuma. cyane kuko ivyo byose tubivuga ko mwiza cyane arabona Yes. prochaine fois Ndamubira- yihindu afise surire nziza yego tunabwira abakobwa asigaye baja mu clip vraiment Mutwenge. mutwaje sana Yeah. ni byiza Ate tubona minusha abana akunda basa abakobwa baba neza bagira ibisusu. baktinga bien nkunda abanyonga Ingisi. ibisusu cyane ndashika mu ndirimbo biri mu bisusu ndazivuga okay reka rero tuje ku bakomedi bacu basigaye baririmba woza Jewe ndamutambire ame ame reka jewe ndamutambire ame sawa sawa woza we woza woza sawa woza we woza woza sawa woza we woza woza sawa woza we wokizwa ibi ni biki umutima Woza Ati wokizwa. kuririmba kurya no gutamba we no gutamba mutima nabonye karatamba and I was like vya vrai ndabibasavye mugende kuri YouTube na wandika urashobora kwandika mutima kubera Ugakoza ibintu aba bari byinshi. kumwe ni TSS TSS yitwa woza indirimbo yitwa woza ni woza mu kirundi genre woza wokizwa Woza uca wandika wokizwa. woza Woza, kuri YouTube TSS. Biryoshe ndabasavye yari mu twana tw'udukobwa dutamba neza barya abana bo nari n'ubumengano y'ifilma nkaza ipostinga Barya abana. ya mutima yibeze muri one way namusi dufise amakuru ajya n'ayindani ya behind the camera minushe we wani we yamugembaniye rwose nagira tubwire ingene vyagenze muri studio ego Like, natwe amakuru yo muri studio byagenze urabona hari ukuntu hariho ikintu agiye kubona basije ko na mama studio kenshi sivyo? ça. Hari umuntu uvuga ati afise ingabirano yo kuririmba mugasanga ibintu byo kuririmba ivyo bintu bihera kure Yego. mugabo igituma mvuze ko ifite talent kubera ko session studio yabaye umwanya muto uravyumva menya yuko umwanya beat ya JR code uravyumva menya yuko ubundi ari gihe abarimvye bakora nk'ikintu c'amasaha 3 amasaha mugamenya yuko muri 40 minutes bari bahejeje batashe na mutima Vya yara vrai. bien source one way mutima felicitation sana vraiment ndimbira aheruka no kuja Uganda abana batamba adupostingira ari mu ndege bijya byose biratese barya abana bari batangiye ati tabajya abana b'abakobwa we. yo bari bambaye nk'aba Umva, tubimenyereye mu maklipe ya Uganda South Africa South niho Africa, baba bafise abana abana bato vraiment bafise batamba neza bafise talent je nka Hariho tara Alpha ukazibona indirimbo nkaba ni abarwayi bajya abana ikintangaza ukazibona nkaba bifesi bande bamenyereye amaklipe bace batuzanira abakobwa cyangwa abahungu batamba nabi ariko ukazibona bikosore maybe umwaka bazikosora mutima so indirimbo imwe hajemwe abana nkabajya ucyumva yabakuye bari banaberewe hanze zasujya tuniforme ntaco tubaye cyane reka felicitation ya mingi sana genda mwirara yitwa Kingorongoro Kingorongoro Shani Queen Melody mugani ifise clip oya ni audio nyene yes mwandika ukonye tena ka melody sikabi cyane gahunda murayizi iki kiganiro kugira tuduzirize ama views abaririmbyi bacu Yeah. tubateze imbere s'il vous plaît natari clip genda muyumvirize kugira clip izoze ewana muri Utovye. update Yeah. okay ngo L Pro mamba yo gukumbu no munsi ni Valentine Day udafise wahishugo nta jamba afise today muba muhazo bayutumwe ijogonyoru zoraba kwa gukunde udafise ikingorongoro ibyo I love you natwe barazitubwiye ibyo mubagurira natwe twarabibahaye mu myaka iheze nk'ubu twitana Valentine ubu twitana ba ex nivyo biri on time kiri singo nka
fuck Valentine Day mani elpro ujya muji Nguko ujya muji muzabwira ikintu kimwe umukingi doro ndamubatuye mubabwire ujya muji king video yubaho kandi bro turakubaha cyane sivyo turakubaha cyane mbwa ndagusavye ntusosye kwambara agapira ka jaune ndani ni costume ya rouge voilà ntuzosubira iryo kosa wari kumubwira umuntu turakubaha turakunda cyane urabitse ko twubaha cyane nambye costume natwe twayiravye inshuro nyinshi twayibonye vraiment inshuro nyinshi ivyo nagira ndabishire ku ruhande ntucibivuga okay donc isiguriki indirimbo iratese ujya mutipe vraiment ni umusupporting sana abantu afise aide ariko navuga ati abarapero babona kure uje no muvuga ati umurapero abona kure akakora ibintu atawundi muntu apfa kwiyumvira fuck Valentine aziri cyane ngeje ubare bwinshi abantu basokeyemo ni ariko iravuga ndabinashyize kuri stati ngo wengeje ubare bwinshi ngo hari fuck Valentine kandi abasohotse n'amakupe aba DJ oya mu mutari turirimbo bari kwishiramo rokenze iyo bakembo gusa vraiment indirimbo iraryoshye cyane azumwe karagusorera agacimba bajya verse kavuze ngo ivyamugira ngo natwara bagiriye ngo nta bishasha acavuga ati umva bayi cyane umviriza subizayo tutosubira DJs nimicane okay ibintu birashya icyamamare igihangange Satubi satura amababa muri iyo ndirimbo rero reka ndababwira hafise kera kavuga ngo yagaga ariko kera hera agitangwa kuririmba singe nakavuga wamenga na kaniko gasazi kabumye kuntu azogasubira Satubi vraiment jewe ahanje je ngamvuga ko iyo ndirimbo tureke yuko ariko yatutu kuko naho hari abihangange nabo barasohora amaswata na John ndayivuga ko ariko iyi ndirimbo je yarandyoheye vraiment ni indirimbo iryoshe melody ya bien cyane kajyaye heza mvuge indirimbo iryoshe vraiment iryoshe sana rero ageze ku mubebi canzungi igitabo rero nzamvana Neri Nati yubahwe ni umukobwa wamaze imisi mukurikirana cyane muri aba bintu vyo mubidoza cyane hariho na Neri Nati TV by the way ari amakuru muze muragenda kuri YouTube mukore subscribe muze murayasanga Kristo yakoze akantu kantu ngene yibaza kiyishura yubahwe ni bishasha biriya navyo mwari bwakore n'imyaka amaze kuri YouTube yubahwe cyane mugende mubirawe rero sasa ijya ndirimbo kugira amenye ko yasohotse nari nasamaye gado zamana Neri Nati yanditse ngo ibisusu biri muri clip kwa Satubi ngo ntibagiye mu buyenzi ngo none ngo bijye bisusu ngiye kuraba ngo ntibikatika ngiye kuraba by the way minushe baratwenga mvuge vuga hajya hano wise yambaye ikintu akantu k'akabutwoka hajya haratunze neza so beautiful none tinumukeye numuki ateye neza wise yarasikiba yakwatira neza yegeza akambara ibintu by'abahungu wamega no bad girl kumbe bimeze kujya yatinze bye kandi ari ukunge ndabona Satubi menga ntibari bazinaye ntibigaze bakora rero ndacama ni peut-être very nice seri wari afise kamera behind mani clip yarinze itangura irindera atarimwe akoze kundi kandi ndi muri romantique bro mugabo dusubiye inyuma gato Sadbi haize imyaka myinshi adakora ku mukobwa n'umwe sinzi ko maze kubibona muri ntuze baranajana bagakina muri irya ndirimbo yiwe na Otile Brown ego kandi nawe urumva mishasha ndiko ndavuga Jean kwactinga bagatambana bo baragiranye n'utuntu basi bakafatana omo okay mugabe ijya makuru serebe ndi koresere ntitwa bijya ni bon Jean byo gutambana niko nanje nayimvuze hajya ahantu ho gutambana ana ko yatamvye ko yatamba ya nibisize ari karanyonga yararaba gutya namwati imijara none ni kubera nararenze vraiment navyo twari tuzare na clip zi watu babarire azarambara kujya ego vraiment yo temperature nkiyo atubwiye ibintu nkabiriya bishushe twambara nka kujya ego biri shosana ateneza by the way ego vraiment kandi yatinga bien amaririmba neza afite indirimbo yitwa temperature niyo ndirimbo yiwe ya mbere iri kuri ntimvuga ntwayikoze sinabasendama aho biri turabizi yuko ari hahandi nyene mugabe ikibazo catubwira kandi turazi umwana yama muri studio eske mwe murafise akantu ko gutevya indirimbo no niwe hama David naranyarutse fan hari undi mutumire ari kabiki
indirimbo ombe abwire indirimbo indirimbo afite indirimbo zine muri studio by the way muri gusa mubikikuye ku mwana wacu niwe bisigaye ni video okay basi mu director ya turi director sawa du ibintu bishushe sha wise uranakaze rero je hari ikibazo mvisi azocishura ni partenariat na ntuze na Satbi yaramurishe byageze dukunze kubona abaririmbyi kazi baja mu ma video y'abahanzi kubibona ari support kubibona hama next time ukacagira ntuze ama featuring ego igikorwa kimwe tubyizere hope so Miss Erika ula usika era uragiye utangiye guhinduka oh my baby kumana naje don't go so far don't go far away nalia ni mateso nalia ni kipigo oh no Miserika aje nabi small mama nabi small mama arakazi yamye ashoboye mbwo mwaka aje nabi yamye ashoboye yamye agira ibintu bwabigorane iyi ndirimbo ula na maviews muko murayiha ya 2006 hari ku munsi umwe kandi ari ibiganiro murenza vraiment turabibasavye mujeyo niko ra peut-être batamuherutse kenshi ko danayikoreye promo no niko atamuherutse mugandi siyo yuko hamwe yatangwa gukora ama interview avant ko genda imenga yaragiye mbatagiye no munsi yayi kumugeza ahandi hantu muga isino indirimbo imeze fo sana irarenze kandi arabukungane aidandazanye ne genre Davini yavuze fo bavuze ko imeze neza ariko niganye ariko nabonye tobegere nambye ati man uri mubi cyane mu kuririmba kawa cyarashavura ngo ndamutemwe ati oya nambye kuririmba urenze icyo ari kibazo G Flox itakuba kubwira mama you wamasakunda ko ntabona neza let me be your daddy yo like star come close new talent ndabigusavye bro sinzi ngene bikubwira abikora magic wose ni bro cyangwa kubwira G-Flox okay ndabigusavye ikigani kakiraba sitopre muri magic turakeneye interview yawe ngo numutipe afise talent tipe aririmba neza abatipe bashashangira mwe mwamubabona iwanyu twe tubabona nimwe mubagira abantu sivyo nimwe mubatwereka ko bikorwa manza hari mu gikoni mukabikora abo batipe bariko barakora Davina ubiravye babaza no kumbwira ngo muri byo bikora imbandimo urazi ko naze kuririmba no naze no kurimbira kuri gami nagateka behind the camera ivyabaye je nakubwiye like nagize nzenya analize mugabo kuririmba hariyo umuntu abifisemwe na tala ndakubwira ikintu kipararenze vraiment azi tu muti parenze composer G-Flox sinzi ngene bibabwira ni G ngo come closer L O K S hakani niyo karikanganikiyo bash arimba neza cyane mu support ndabasavye hama s'il te plaît ukaraba iki kiganiro wowe uri umugenzi wiwe cyangwa umuzi umusabe aze muri magic turamu Mukeneye ararenze mugira ibiryoshye cyane merci beaucoup Arvine la vache originale bango sasa mukunzi wanje ndagusanye gonalo iri joro ni bango baka mu gatondo tondo bango baby gotta go down low say bango baka mu gatondo tondo bango baby gotta go down low c'est la vache originale none bango nibiri mu ndirimbo none bango Arvine mwana ushaka ducumuza ne bango bisigure nene mwanza musigure je minusharakizi arabazi ibyo bintu ntitwigakwiye ariko yagize titre none bango bisiguri nawe navyuze nace nivuge mugabo abakizi muri nuzeya peut-être ko gise ni wanene waneza ni imicarwa ndabasavye ntimutangura kujana ibintu nka wa wundi hari oya Jay stand umufana wiwe tujyaga tutana kalabye iyo ninde ni Arvine ni indirimbo ya Arvine shasha Arvine la vache muramenyereye original be nayo yakoreye one way
ndagukubita ukabyumviriza ye oya si one way yakorewe kwa Medbeat hano msimenga logo ya ngo Medbeat kajya kantu gatanga ndavyuzi kajya kantu umenga ndabizi bijya bigira abahungu umungu bijya bigira baravyumvise ivyo byafefyo icyakoze ni indirimbo iri mu mukobwa mwiza nimusubire Arvine kandi vraiment big up bro uragira ifa ku maklipe yiwe kwe byahatari kandi nuftina ashiramo ingufu zose ku gikorwa ciwe indirimbo iki clip ibintu byose ashiramo eva ni indirimbo ifite umukobwa mwiza w'umusirimu ubwo nawe uciye hatarisha ibindi ko utabivuze icyo gutevye kuzi indirimbo minushe nivyo akunda par contre minushe ibisusu mu ndirimbo naraba niko meze aho nyarvira bayi kugira ibindi byose byiza ngiye kwibona umuga kwabonye umukobwa atamba neza umusirimu kazi neza bro nivyo bashaka nivyo bihesha babuze kwa Beri nivyo yabuze kwa Beri banzirinde ndakubwire David bijye n'ibintu bihesha agaciro igihugu cyacu niba ari mu étranger ace kuri tuba umukobwa ni mwiza igihugu kimwe abakobwa beze voilà nivyo biba bikwiye je negeze kumva umuririmbyi wo mu kindi gihugu ariko aravuga ko clip ikintu cyamuzimbye ari umukobwa ariko abo ngaho muciriye amahera acabona ngo kandi abakobwa bashaka kugira ibintu bishushe umukobwa niwe wa mbere akwiye kuzimba muri clip voilà nuko rero Arvine vraiment big up muje kumuramutsa nko mumenyereye byawe la fois passée ari umuntu abajije yambwiye ndamode mu kwin video ndabwira ari wonzi kandi mukubarize minu yaranciye icyo giciro nacengiye asa no kubwira uwo warabimbagije 500,000 mu Burundi no sexe ni make no homa mu jare muga mu Burundi ucumenga ego na make up byose cyane ni make vrai c'est juste ko mu Burundi ayo no mahera make ibindi bintu umukunzi ko muri 500,000 en termes de millions non en termes de millions ego ndabizi nziko muri 5 uko basikuma sexe no shobora kwimenya muri 500,000 azakora yatinga uramwambika umugabo uri muri make up ibintu byose aronde mu kuri video ashaka kuvuga izina aca gutwara impuzu nta mpuzu nzisubitse inyuma ubiriza manzi ndababwire tuko byose babwira kwereka ko babaho ubuhera buke hama baririmbyi yacu baridoga ngo abakobwa ntibaje mu clip wowe uri kugira bije fata bije nziza ifatitse hama ufise amahera afatitse urabe ko ari umukobwa abenshi bacha bitana abakobwa bagenzi babo batagira ngidi bakaca bashira muri clip oya canke batanazi no kwactinga tout simplement ngaho zangidi reka tugende ku ndirimbo Mukeneye wawe ngiye kwitabura ngidi skezi imenga niyo subject ya video ko parce que yatinze bien abantu bose kumayisubira mu buzima busanzwe umukobwa wese niyo subject ibisusu ko nta bifise rero urumva nibisanzwe ndamagende kiri kujya bakubwiye ndabigira nacyo wazi tubwiye nta kintu na kimwe Mukeneye Chris M dajo tri Burundi chant Regarde-toi chérie, t'es une princesse. T'as pas le choix, je te le dirai sans cesse. Parle-moi, ton sourire est sincère. Où va son ma bose? Regarde-toi chérie, t'es une princesse. T'as pas le choix, je te le dirai sans cesse. Parle-moi, ton sourire est sincère. Où va son ma bose? ajuwa mu Burundi ya case mbega nuwahe hujya mukobwa Chris MB aba muri France d'après les sources muri France ndanabonye ku Faransa byinshi danseuse nawe nyene kandi ari mukobwa man ni daju na vita basi tubitu kwa ndavuga na cenibuka ikintu cyanezereye maze kubona Harmonize amaze gushira kuri liste Big Fizzo na Satbi mu Rwanda mugabo bijya nivyo none ko menga Fizzo genre muga Fizzo afise concert muri Paris nyene nimbita date ya nyene none papa uzo performinga hose batabibonye voilà niyo mpamvu biri real kubera ko abantu ze hafi nka babiri barapostinze ati je sinkunda ibintu byo gufyina kura ko iyo liste mu gihe utabimbagije tite jokes simba taramantu ze y'abantu nacho Big Fizzo arase n'iyindi concert Kigali mu malo 17 hadashase azohaturira murabizi abanyagitega abanyagitega mama we abanyakigali barabizi kandi baramwemera cyane babe baritegura abantu b'ikigali muraba Magic TV abantu mu Rwanda donc abantu bose muri gahanga mwavyumvise abarundi ngene tugiye kurondera visa nivyo byose ni Fizzo yubaho cyane hejuru cyane reka tuandanye indirimbo ya MT number 1 I get you I got you vuga neza shanko biza Cause I'm getting more stronger. Cause I got you, mom. Can you feel love now? I wanna love you more. Can you feel it, darling?
minusha agacu umengo nta birebire ndabivuga ko ariko ni indirimbo atacibaye ifise clip ya bien wa agacu nyene muko nyene vraiment ndamyamaju ibintu twabibonye uko nyene natwe nta birebire tubiziko duhereze kuri mukombozi rero mukombozi commentaire itagira uko ingana Walai don't ikote tingi don't ikote tingi walisema misio wimbo na sasa nimeoa walisema misio wimbo na sasa nimeoa none mukombozi je narumi yagiye muri zijya danse zo muri Tanzania afite namanute namanachi namanachi sungene bavyita ni tradition ya indirimbo ngiyagize akiri muri Tanzania ndavibaza like umenga negeze kugenda last time nimba ntibagiye agiye kuyikorera yo hewe ni Tanzania irya indirimbo ni Tanzania sindundi abakunzi ba mukombozi mugende mu irara naryoshe by the way irimo no ukiyibona vraiment ubona ko irimo na vibe genda mira nano bayirimwo bajyaga batanaga harimo n'abakobwa b'inzobe batanaga n'umugendariye reka rero ava ariko turangiza tugoye ingwara imwe baragwaye bose reka rero iyo ariko turangiza abarinzi bacu bagiye mu Rwanda sha ego sha Monia Fleur Monia Monia Fleur ariko entertainment sha iskaye byose yose ihereye mu Rwanda big up sana ni mugende na kandi mukore ibishusho bashaka bakavuga ikinyarwanda bon Mani ndabwiye ikintu nashimye ikintu ndiko ndashima cyane kuri Christabella ariko araduza idarapo y'u Burundi sana indirimbo vraiment bera yagize contraire ndabwiye ikintu kimwe bera si umurundi kazi by the way ari ngaho ikinyarwanda ego mani uravuga bere niwe mugabo ikintu cyambere kandi ikintu kijosha muri ivyo uravyumva nuko ntiyabaye mu Rwanda umwanya munini petete ngira nico kimwe Krista yabaye mu Rwanda umwanya Burundi umwanya muto ego mu Rwanda habigiye kinini Monia Fleur nawe ryari ryambere honyoye mu Rwanda bon nituzima yashyize kuri iyo nituzima yabigize bro akantu kagize ngo ndi go grosse ngo murakoze cyane ubwiriza usanga ari best navyo twomenya byose bizukubona ibintu bimeze ko mu Rwanda kimona yase kuvuga hano yavukiye rindira Monia wavukiye ngo urumva ngo tubyihorere ntaho tuzi ntaho urahazi wewe umusaga bavuga munyuma atavuga ati kumuhe murahazi baramwishura ndiko kuvuga mu Kinyarwanda kumuhe nibare Gloria cyumva ngo kumuhe murahazi atoya ati ubwo rero citani tugore wavukiye kumuhima atoya uravyumva by the way nituzi impamvu ariko arabikora uravyumva mugabe ikintu twashaka Monia ikintu twashaka Monia ego wase mugabo byo tubereye byiza uri kwaduza idarapo ry'iwacu sivyo ego umunyarwanda papa uramuzi Marjolaine uramuzi afite izina ry'ikinyarwanda ego ndabizi bisigura yuko abarundi baritwa amazina y'amanyarwanda wari nyiri izina Rukundo Ange Minuje barukundo baruzuye Ngabire baruzuye ba uwase wase ni kinyarwanda c'est vrai bon hari umuntu twavuganye ko kare acambira abantu bo mu Kirundo Kayanza hari Ngozi voilà bajya baregeranye no ukunda amazina bibaho hari umuntu twavuganye kare akambira imza Monia uravyumva Jesse kunda kujya umuntu acambira nese ko rikiba kivumbi mutigiramo basharira donc ba ya Chris pana Chris undi aririmba trap Kenya trap itwa gute aririmba he mu Rwanda Ish Kevin yo zana mifuko bane reka renda bibabwire reka ndakubwire la différence entre abo nawe acambira ati ko nimwumve ko murabasharira muravyumva bajya nambwe ati la différence bajya umuziki nyarwanda niwo wabahaye hit tubagaburira uravyumva bafise ni nyarwanda hama uriya nawe ari ngaha kubera ko hariho Magic hariho Isaac TV hariho Silent Vibe hariho Buja FM hariho nde uciyuhindura ucivuga ikinyarwanda eske no ni sawa ego afise impamvu biteye isoni tuko kubera ko
icuri kirazira wote ibindi ntutakaranga Ibintu ntutuburi peut-être afise impamvu afise impamvu reka arabikora afise impamvu mugame Azoyitubwira icyo nakubwira coco Monia vyari kuba vyiza uravyumva kandi n'irya interview nta kintu c'umuziki numvisemo c'est ça Bako kandi batera yagiye inkuru. kuri promoting uravyumva reka tubivugira abantu hariyo umuntu yanyandikira la pasi arambwira ngo Davina ko kinga ubwiza n'ubwenge bitajana ndabwo sinzi impamvu ntibibaho ako kaniko uravyumva sinagataha ubwiza n'ubwenge ubwabo uravyumva reka Monia tubandanye tudugiriza idarapo tuyigusavye uravyumva Wama, tubere ishema uravyumva tubere ishema vrema mbavuga ati ko yivugiriza umuziki wabonye nawe uduza yavuze ati ni muforonge kuri Instagram uravyumva je nkunda kurya umuntu wa peut-être ushobora kuraba emission bikagushavuze ko wabaza je nawe nakubwiye n'umunsi wa mbere nambwiye ati ntukashike hariya warashize ko nawe kuri statistic Eh. ndavyibuka ati none Monia umunsi umwe waba umunyarwanda yarahejeje kubivuga twagira ngo ni gusina ibi tubikoze kura ko tukwanka niko twakubona turagukunda sha Monia you are the best she's the best mu kuririmba Monia afite jugiza bro reka naguhe example si biraryoshye Diamond ariko arakubwira ngo arabaje kwandika ngo kweri kingo giye muri Tanzania bavuga Igiswahili Tanzania nta kirundi bumva that's why Nta kirundi. mu Rwanda example muri Congo muri Congo babona ko hariyo difference mu Kinyarwanda muri Tanzania bavuga kijana namba kijana ubaza ko hari umuntu adaca muri Congo umva ngo vijana ngo Tanzania avuga cya Kiswahili ciwiwe yego kwa biba biri harimo akantu Monia by the way kisana kinari gukora ciza kandi mwibira kabanga nimaze kuri azorabiye misi tuvuga igifaransa muri emisi turabigusavye kuvuga Igifaransa, voilà. kubi yivuga icyongereza Kandi umva- ndab reka tugizere yuko hake ni yari yo hake tuzo ujya ari no mu Burundi asanzwe yivugira ibi bintu sivyo yivugira igifaransa cyiza Igifaransa ewane French kwenda mbere tumwizeye Kuvuga Igifaransa. Jose Juno script di boom muzi script di boom boom agiye gukorana na Juno ni imicaro ndabasabye vraiment musapotinge mumusapotinge baza Saka ko mumbire indirimbo yarake na vraiment reka murabe Sindarinze mugende murabe ama YouTube yabo abo bantu twavuze turi basavye na hake ni umuntu akeneye support kuko bimaze kuja ahantu mu gihugu kindi gihugu kandi agiye kwimbana na Juno turamukunda twese bigoranye je suis Juno rutwitsi muzi tugeze ngaha script de boom reka nsige mvuze ikintu kimwe Yego. yola twavuze nabi mutubabarire mugabo turi hano kugira ngo dukosorane sivyo John kubera Rwanda kubwa donc isi. uko jewe kandi cyangwa nawe uwundi muntu twashavuye ko tubakunda iyo turakunda hatu byari kuba bitubwira amashafu yabo ntacyo yatubwira uravyumva mugabo nimba twagize nta muntu afite defo ako iki kigoye nuko tutibona ko defo kandi nta muntu ari Davina nimba perfect ubona ko mbona ko defo ingumbwira hama je nakubona defo sinziganza kwibwira minushi ndagutumbera hanyuma yola yola ibintu bimesku abakobwa mwibinzobe Akajambo bameze basi yagoze turungikire isabye nuko imana zenda mugwara abakobwa beza bameze ukuntu reka dusabe n'ikintu yago aha yago ntaraba magic vera oya Krista ijambo ryanyu tuzamuharike Krista imuhevye n'ibikimwe yago turagukunda yola Surtout rero iseko yiwe namwebwe mugira muti none comédie internationale ndagusavye None, jewe isa ni sinshobora comédie gukontorora ikiganiro none cyawe. on a pas le droit Siko on a pas le droit kuvuga ibyo dukunda erega u Rwanda turi bamwe rero isa jewe yo number one fan isarara ba magic yola tuzomuharike minusho sikiye kibazo ego azoyiduza nashaka kugira ikiganiro ibintu bimesku ngo zaheze baje zarangiye ngaha aho twahereje amakami na legera iri mu gusohoka video Legera. muzogende muiranga Coming soon tuzoze tuzivuge basi amakami ya legera guys muhore basha twahoze reka tubabwire n'uwundi muririmvyikazi umwana w'umukobwa kiri muto cyane umurundikazi reka tumubibutse yakoranye indirimbo na Chris Mb nimbo nziza Baby, cyane nabibabwiye ko aba baririmbyi bashasha biko bakora umuziki kuri international yani indirimbo iryoshe cyane indirimbo bizu no kugakuza kanje karimwo muri clip minushe rajya bya famille ngaho iza jaria reka ndababwira ko ndabakunda cyane Aha, cyane ni kandi mu- ndanababwira ko umuziki wacu uteye imbere cyane kandi nabo hanze bawemera kandi babibona abaririmbyi bacu rero turabasavye aho kugira amabifu mukomeze mukore cyane turabona yuko ejo ari heza turakunda cyane merci beaucoup ciao ciao yari